Amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe wowe tubana umunsi ku munsi hano kuri General Knowledge Entertainment, umuyoboro ukugezaho amakuru atandukanye agaruka cyane cyane ku buzima, politike ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu munsi inkuru nje kubabwira iri muri politike, tunyarukire muri Uganda n'igihugu cy'abaturanyi, ahavuga inkuru y'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Uyu ni Dr. Kizza Besigye watawe muri yombi. Hari amaze iminsi hacicikana amakuru avuga ko uyu Dr. Kizza Besigye yaburiwe irengero. Gusa amakuru hari ubu ngubu nuko uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni udahwema guhora ashaka ko haba impinduka muri iki gihugu. Amakuru hari aravuga ko uyu ubu afungiye muri gereza ya gisirikare iri Kampala nyuma y'iminsi mike rero yaramaze muri Kenya. Ibi rero bikaba byatangajwe kuri uyu wa gatatu, bigashyirwa ahagaragara n'umugore we Banyima. Uyu nyine akaba ari umugore wa Kizza Besigye, ahavuga ko yashimuswe ku wa gatandatu avuye i Nairobi. Mu butumwa uyu mugore yanyujeje ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, uyu mugore usanzwe ari umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida, yavuze ko asaba ubutegetsi bwa Uganda kurekura umugabo we Dr. Kizza Besigye. Uyu mugore yavuze ko atumva uburyo uyu mugabo we yaba afungiye muri gereza ya gisirikare kandi atari umusirikare. Amakuru akavuga ko yafatiwe muri Kenya aho yari yagiye mu muhango wo kumurika igitabo, nyuma akoherezwa i Kampala. Ibinyamakuru by'imbere mu gihugu cya Uganda bitangaza ko abarwanashyaka benshi b'ishyaka rya Kizza Besigye FDC biriwe bateraniye ku rukiko rwa gisirikare ruri Imandi mu mujyi wa Kampala, aho uyu Kizza Besigye ashobora kuburanira no kubwirwa ibyaha aregwa. Kizza Besigye w'imyaka 68 y'amavuko ni umwe mu banyapolitike bakomeye muri Uganda, aho amaze kwiyamamariza kuba perezida inshuro enye, ahanganye na perezida Yoweri Kaguta Museveni uri ku butegetsi mu matora, ariko we kugeza na n'ubu ntaragira amahirwe yo kuba yatsinda amatora. Uyu kandi yahoze ari umuganga wa Museveni mu ntambara barwanye bafata ubutegetsi muri Uganda, nyuma ahinduka uwo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Itabwa muri yombi ry'uyu rero ryongeye gutuma Kenya itarebwa neza n'abahagarariye uburenganzira bwa muntu, nyuma y'uko no muri Nyakanga yari yafashe abantu 36 baturutse muri Uganda ikabasubiza icyo gihugu. Bakaba bari mu nkiko baregwa ibyaha bijyanye n'iterabwoba. Ngayo rero aho amakuru y'ibura rya Dr. Kizza Besigye ageze, tuzakomeza kubakurikiranira mu gihe twamenya igihe Uganda yaba yafatiye umwanzuro wo kuburanisha uyu Dr. Kizza Besigye n'ibindi bijyanye n'ibyaha uyu mugabo akurikiranyweho. Nabyo General Knowledge Entertainment tuzabibabwira uko byakabaye. Komeza kubana natwe, niba utarakora subscribe witinda kuko uri gucikwa na byinshi tugutegurira umunsi ku munsi. Gushimiye wowe wakoze subscribe, ariko ngusaba no gusangiza abandi amakuru n'ubumenyi ukura ahangaha. Iyi ni General Knowledge Entertainment.